Isaya mriango wa 8 mstari wa kwanza hadi wa 22. Bwana akiamba hala kibao kibomu na kwa kuhumira kalamu ya kawaida ukindike vivi maheri shahlali hashi bazi nami nindamwiha mlombi Uria na Zakaria mwana wa Jeberekia makale mashahidi yangu waaminifu bai nikikala na mchangu ambaye were ni nabii na yakifunga mimba na kushalamwa na mlume kujona Bwana akiamba mwihe maheri shalali hashi bazi kwani kabila ya muhoho kuzamanya kwamba baba hedu mama utajiri wa Damesiki na Samaria undakuza halwa ni mtawali wa Ashuru. Bwana akinena na Mikaheri akiamba pakukala atwa madza kahala madziga Shiloa genda gopore na kutetengwa ni mwiri mbere za Rezini na Peka mwana wa Remalia. Bai Bwana anarehera mtawali wa Ashuru na ngumaye yose na yanda apiga kwa nguvu za viriahu muho wa Yufurati uriwona madzimanji udimasho kupiga kwa nguvu na kumwagika julu za mitaru na kingoze zose. Bai andakira malo angire Juda here mreto shikarie manda mwagika na kuidzaza Juda here madziga zigofika singoni andakunjula mahage na kudzaza tia kwako hewe Imanueli. Unganani henu mataifa kidza munda bandwa vizho hegani sikiro henu ya tuatsi za kure fungani nguo ziume kidza munda bandwa vizho pangani hamwenga ela mipango yenu kainda loka bule nenani maneno ela kagandate mirabule mana mlungu wa hamwenga nasu Bwana wanena nami kwa mkonowe wa nguvu akiniada kukala nisiatue atu wamba msiambe kitu chochosi ni njama kwa kukala au madzachiha njama msogohe kiria humagohacho na musihende wasiwasi Bwana wa majeshi hake yende muviria ye kumwiha mueri iende ndiye mwagoha na kutishika mbereze na yandakala hatuhaeri na iwe rakupala na kuagbaga atwa nyumba zosi mbiri za Israeli kwa atu a Jerusalemu andakala na muhego bai anji ao mandakwala na kubwa na kubandika mandangira mihegoni na kubwirwa ufunge uo ushuhuda na uingize muhuri yo sheria kahiya mulungu na wape anafunzi yangu maana nindamtariza Bwana na kumkuluhira iye idza adzairicha nyumba ya Jakobo lolani mimi na hohoro nipa Bwana fumivano ya kuwa kanya a Israeli mivano iyambula kwa Bwana wa majeshi atwaye wa Sayuni na wakati atumandiho mwamba kamaleni ushauri aganga atuhiamburuga marirao heretongo na kunena repore vide samba atumana kumala ushauri kwa mlungu wao wanoni atumario moyo kumala ushauri kwa atumario fa na mtuwe sheria na mafundisho kala kamda kwenda karakara na nenora kwakwe bimda kala kamna mulangaza munda dengereka kaizatsi na kubujika na kukala na nzala mandiho gwirwa ni nzala manda tsukirwa na kulola dzulu na kumulani mtawali wao na mlungu wao kidza manda tsuhama tsokotsi na lola mandona tabu na kisa manda gwirwa ni wasiwasi na huzuni nao manda ingwa na kutsufa kaiza cha mugunguna